your team, and let's take a look back at your glorious season. Nubwo Osman Dembele yitwaye Ibirori ariko nubwo bwari bwinshi kuko hari ibinyamakuru byari byavuze ko Lamine Yamal ashobora kumutsinda. Oya bakihano bakiyabona Martinez ngira ubwo ndavuga ni Karabaye. Noneho byarangiye no ise ngo Ronaldinho urabizi ko byamenyekanye kari uza kwitanga yari yapostinze avuga ngo uyu munsi ndaza gufata Ballon d'Or nyihe umukinnyi ukina mu ikipe nakinnyemo. Abantu barikanga ariko yarimo abatera ubwoba ariko yakinye hombi kubera ko yakinye hombi yaba muri FC Barcelona kwa Lamine Yamal yakinyemo no muri Paris Saint-Germain kwa Dembele hose yakinyemo byasaga naho biri tricky cyane ariko ngira ngo nyuma yuko abantu bikanzemo nyuma yuko bona Boni matayihawe bavugaga bati no mu bahungu babona bigenze nkuko wenda bikaba byatuma Lamine Yamal ayegukana mu gihe Dembele araho ariko uburyo babanje kujya baberekana mbere yuko Ronaldinho za gusoma uyihawe bose barafite ubwoba. Lamine Yamal yazanye famille yose bakazana n'amakuru ngo famille yose baribwiye ngo nibicare imbere bakazana utuntu twose tuvuga ati urabona Paris Saint-Germain abakinnyi bayo kako bari bafite le classique banatsinzwe bwa mbere mu myaka 14 nibwo Marseille itsindiye Paris Saint-Germain ku kibuga cyayo bakavuga ati kabakinnyi bataje ko haje na Serie A harayifi gusa mutoza kadahari k'ikipe yemeye kujya gukina ubu ngubu Ballon d'Or ntigiye kwera akantu konyene kansizemo icyizere no kwa na Serie yarahari akifatira igihembo cy'ikipe y'umwaka Paris Saint-Germain nkabona abakinnyi bari mu mvune uko ari babiri yabo Osman Dembele batatu na mwene data Ruben Neves Joao Neves ndetse na mwene data Desire Ndu navuze ati Joao Neves na Desire Ndu bari mu mvune baje baherekeje Dembele na Nasser akahibera nanone akaza influence imwe yasigaraga mvuga ngo kuba Qatar Airways ariwe mutera nkunga principal wa Ballon d'Or ndavuga nanga mu Faransa Osman Dembele France Football ikorera mu France ari Paris ibyo bireke na Thierry barayimwibye ibyo Thierry na Thierry barayimwibye ariko nagari facteur ariyo nabonaga byagaragaza ko ari Dembele babanje guhemba umuzamu mwiza bagiha Donnarumma yari muri Paris Saint-Germain gihawe kubera ko yagize performance nziza muri Paris Saint-Germain bahemba umutoza mwiza bahemba Luis Enrique umutoza wa PSG ikipe nziza iba Paris Saint-Germain noneho barabanza ba Lamine Yamal igihembo cy'umukinnyi ukiri muto mwiza ako kantu ubwo ngiye niko ako kantu ko katumye muri Lamine Yamal yabyegukana byo kandi wumve ko ryabaye irenga yobora n'ubwa mbere umukino atwaye Copa Trophy inshuro ebyiri n'abandi influence cyatumye urumva niba atwaye Copa Trophy akaba n'amateka kabiri nahise mvuga ni kwa kundi batwereka 10 bihuse bagagarukira kwa 8 bakagarukira kwa kabiri no mbere kwa gatatu n'abagarukira bavuga uwa gatatu yari Vitinha uwa kane yaje ari Rafinha bura niho nahise mvuga nangaha nurutse abana babavuze ageze kwa kane Rafinha ndavuga no wavuye mu nzira ariko Rafinha yasohotse ababaye gatatu ndavuga ni babiri basigaye ni Lamine Yamal wamaze kugera kuri podium atwara igihembo cye anakora ayo mateka na Dembele isi yose iririmba ndavuga nakigiye mu France nakunda hanyuma rero bafata gatabo bagashyikiriza Ronaldinho agatabo kari kanditsemo izina ryo gukanye Ballon d'Or asomye izina rwose asoma Mansour Osman Dembele akaba ari umusore mu France rero ariko gereka abantu biteretse abantu b'abarijandere ntago bajya bakabya abandi bahita bavuga bahamagara cyane nka nepo yabyogeza iminota 5 ariko Ronaldinho ntabwo yanavuze amazina yombi yavuze ngo Dembele gusa ntabwo yanavuze ngo yogeze dorande hano natinye Ronaldinho wabonye ko Iniesta amubwira ngo natange Ballon d'Or kuri Aitana Bonimati babanje kumubwira bati reka twibutsa abantu uri we ibihe byawe araza araceceka ku screen berekana Iniesta kino bagize imara kikirigita ariko Ronaldinho ara byinshi byo gutinda nta kujya kwereka Ronaldinho abana ngo bavuge byinshi berekanya amashusho ye ariko ye kuvuga byinshi oya wicyari kimuzanye ni ijambo Dembele yavuze Dembele gusa itayigendera akaba ari Mansour Dembele Osman akaba ngira ngo imibare yamuvugiraga mu mikino 59 yakinnye yatsinzemo ibitego 33 atanga assist 13
mu gihe rero urebye n'uburyo yagiyemo ibitego ni 37 ariko 37 assist 14 urari ibitego 51. hanyuma ibikombe byose yakiniye urebye yarabyegukanye by'iwabo imbere mu gihugu, hanyuma yegukana UEFA Champions League, birumvikana ko imibare yamuvugiraga mu marira menshi rero y'ibyishimo, birumvikana n'umuryango we wari uhari, akaba ari umusore ufite ababyeyi, buriya mama we ni umunyamauritani w'umunyasenegal kazi, birumvikana ko ababyeyi ba mama we umwe ni umunyamauritani n'undi w'umunyasenegal, mu gihe papa Osman Dembele ni umunyamali, birumvikana ko ari umwirabura rwose wuzuye nubwo yavukiye mu gihugu cy'Ubufaransa, byari byiza cyane. Akaba rero Dembele ngira ngo yabaye none agashya yakoze Dembele 2019 ntabwo yari muri 30, 2021 ntiyari muri 30, 22, 23 na 24 yavuye from nowhere ahita aje gutwara gusa yabaye umukinnyi wa gatandatu w'umufaransa wegukanye Ballon d'Or, nacyo gihugu gifite abakinnyi benshi batwaye Ballon d'Or, yegukanywe na Raymond Kopa, hanyuma 8-3 8-4 8-5 yegukanywe na Michel Platini, mu gihe muri Michel Platini niwe wabaye umukinnyi wa mbere mu mateka ya Ballon d'Or yitwaye inshuro 3 zikurikiranya. Ikintu wenda Iberi kugira ngo ako kantu kagende neza, abafaransa nibo bamaze kwegukana Ballon d'Or nyinshi, Ballon d'Or 8, ko Platini afite 3, Zidane akagira 1, Benzema 1, Raymond Kopa, Jean-Pierre Papin ndetse na Osman Dembele. Argentine ifite 8 nayiranganya n'abafaransa ariko ku muntu umwe ari we Lionel Andreas Messi. Portugal ifite 7, 5 za Cristiano, Figo ndetse na Eusebio. Ni Eusebio. 7 nanone za Holandi, 3 za Johan Cruyff, 3 za Van Basten ndetse n'imwe ya Rudi Gullit wari na MC ku mugoroba, hakaza 7 z'Abadage asa na Nathaniel cyane, 7 z'Abadage zirimo 2 za Jet Mura, 2 za France Beckenbauer, 2 za Rummenigge, 1 ya Rotary Matthäus. Rotary Matthäus yari ahari na sheri we y'imyaka 26, afite imyaka 64 yari kumwe na sheri y'imyaka 26, amaze gushaka inshuro 5. Yes, na Mathias Samir nawe ufitemo indi muri izo z'Abadage, bagasoza ku banya-Brazil afite 6, 5, 2 za Ronaldo Gifaru, 1 ya Rivaldo, Ronaldinho ndetse na Kaka. ubwo abafaransa navugaga nyine ubwo birumvikana ko Michel Platini yakoze agashya yegukana 3 twikurikiranya 8-3 8-4 8-5 ari muri Juventus, muri ya Bonimati aba mukinnyi wa 3 mu mateka ya Ballon d'Or utwaye 3 zikurikiranye nyuma ya Platini na Lionel Messi. Hanyuma Jean-Philippe Papin yegukanye 9-1, Zinedine Zidane wahoze uvuga 9-8, mu gihe Karim Benzema muri 2022, ubwo rero Osman Dembele nawe arayegukanye. Abafaransa bari bishimye cyane kongera kuzuza Ballon d'Or 8, birumvikana nk'ikitangazamakuru cya France Football kitanga, bakaba rero n'ubundi Abafaransa bararyohewe cyane, batwaye Champions League, banatwaye Ballon d'Or, no mwaka ni mwiza kuri bo. Victor Yokres yatwaye rero igihembo mu rutahizamu